Gahunda inzanye hano ni gahunda yo kwiyama abantu bahabiyambika ubusa mugende mubihagarike namwe ntitubashima. Ese telefone zacu ko nizo zidukontorora cyangwa nitwe dukontorora telefone zacu? Uzugera aho ufata telefone ukaja kwifata video, ni telefone iba yakubwiye cyangwa ugifite ubwenge buzima? Turabagaye cyane abantu muhamusebanya, abantu mwahagurutse kubwo gusebanya, munezerewe ibibi by'abandi byabaryoheye byabanejeje. None hari umwe numvishije ngo bamubajetse utunze amavideo angahe y'abantu bamaze gupotoka. Hanze aravuga ngo ntunze make ngo ntegereje ayandi. Hello guys, amakuru mufite aho muherereye, ndabaramukije cyane bose, nari mbakumbuye inshuti zanje. Mbifuriza ibihe byiza byo kubona Imana. Nukuri Imana ibiyereke, ibiteho, ibagirire neza. Mubona Imana mu bintu byose, mu buzima bwanyu bwose. Abari guca mu bibazo muhumure, hariho Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, kuko Imana ni umugenga w'ibihe. Ni ukuvuga ngo izihinduranye ibihe uko ibishaka. Ni ukuvuga ngo dutegereze ubushake bw'Imana. Abari guca mu buzima bwiza, Imana ikomeze ibigenze neza, mukomeze muryoherwe, mukomeze mumererwe neza. Ikindi nshimira cyane abantu bakomeje kutwitaho, abantu bakomeje kudukandira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Aho ngeze ni Imana namwe, kuko ntaho nari kwigeza, sinari kwikandira njenyine, sinari kwikurikirana njenyine, ariko kubera ukuntu munkurikirana, ndabashimiye cyane. Ndabashimiye abadukandiye vuba aha, ndabashimiye n'abatarabikora. Mubikore ntacyo bisaba, ni ibintu bitoya cyane. Mu gihe ufite mega zawe ni ukuhakora gusa, ntabwo bigusaba mega nyinshi, bisaba gusa umutima w'urukundo, nico cyonyine. Hanyuma mureke dukundane muri uyu mwaka, unkandire naje ngukandire. Muri comment ndashaka ko umbwira iyawe kugira ngo nanje nzahakande, kugira ngo nkwereke urukundo. Rero ndabashimiye cyane uburyo mudukurikirana, uburyo mutubwira ukuntu ibintu bimeze. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho. Tubwira n'abataramenya Imana, mumenye Imana, mwizere Yesu. Buriya muri Yesu hari amahoro ayo utabonera hanze, ari muri Yesu. Rero ukunda Imana, wizere Imana, wowe utarayimenya uyimenye kugira ngo ubone amahoro yuzure. Rero turagarutse, tubane muri uyu mwanya. Gahunda inzanye hano ni gahunda yo kwiyama abantu, kandi abo niyama muriyumvamwo. Bunyine iyi mihanda ikomeze kunyerera ku bantu benshi, ariko hariho abantu bahabakwirakwiza ibitari byo, abari gusebya abandi bantu. Abantu bahabasebanya turabiyamye cyane rwose, kandi bari mu banyamakuru. Uyu munsi nabaziye shaka ko tuvugana, kuko ibintu biri aha ngaha twadusebanya si byiza, ntabwo ari umuco mwiza. Uyu munsi kurasebanya, ariko witege buriya iyo ukoze ikibi uzacitege kizagukurikira kugeza nawe kikugezeho. Ushobora gukorera ikibi umuntu, ejo ubundi akakikwitura, wa undi ntakikukorere kubera ko wakimukoreye, ariko ugahura n'undi muntu akakigukorera. Hariho abantu bahabasebya abakobwa, abamama, abantu bahagurutse. Nimba harabayeho timu yo gusebanya, nico ntaramenya. Wenda ico kintu sinkizi ko habayeho groupe abantu bishize hamwe kugira ngo basebye abantu. Uri mu kureba umuntu akazana audio ngo runaka ngo byagenze gutya, ngo yazavugana n'uyu ngo nimwumve.
ugafata audio z'uwundi muntu ukazidusharinga ukazishira kuri YouTube channel yawe kugira ngo wumvikanishe cyangwa se usebye umugenzi wawe, ntabwo bizaguhira. Ico cyo ucitege. Abantu bazi ko bari gusebanya ntabwo bizabahira, ntabwo muzahigwa muri ico kintu uhakora. Uyu munsi ushobora kugikora ukabona abantu bagukurikiranye ku bwinshi, ntugire ngo bari abantu bishimiye ibyo uhakora. Yego bagukurikiranye, wabitanze kugira ngo abantu babikurikirane, bagukurikiranye ariko ntibishimiye ibyo uhakora. Amaherezo yawe si meza. Uyu munsi naje kuvuga ukuri, amaherezo yawe ntabwo ari meza. Ushobora kubuha ushaka ama views kubwo gusebya undi muntu, nawe witege yuko hari undi uzohaguruka ushaka ama views azagusebya. Uyu munsi ushobora kubona ko ari ibintu bisanzwe gusebya undi muntu, ariko ibaze nawe bigushikiye bakagusebya, ese wowe wonezerwa? Ese nawe ufata ya audio kufite YouTube channel wowe yafatwa ukayashira ku yawe ukivuga? Kujya udakenera ikibiko kikubaho, niko wakagombye kutacifuriza mugenzi wawe, niko wakagombye kudasebya mugenzi wawe. Ariko reka ngaruke no ku bantu bari mu gusohora ama video, reka mbagarukeho nabo. Namwe ntitubashimye. Nubwo tuvuga ngo ababasebya bagusebya ariko wabanje kwisebya. Nimba uri mu gufata telefone yawe sorry ngwaye gripe, nimba uri mu gufata telefone yawe wowe ubwawe ukikamera, ufashe telefone yawe nta wundi muntu wagufasha, wowe wenyine ufashe telefone yawe urikameye, urangize tuvuge ngo ntiwabitanze basi ubigumije muri telefone yawe. Hari undi muntu uzoza yabigwaho akabitora akabyiyohereza, yarangiza akabiha abandi bahabasebanya. Niki cabaye? Niki kihagituma abantu biyambika ubusa bakikamera? Kuri kamera habaye iki? Kubera iki? Umukobwa muzima akora ikintu cyo gufata telefone akikamera? Sawa, ufite umukunzi wawe, ariko se uwo mukunzi wawe uramwizeye kugira ngo umuheze iyo video? Mwaretse gushukwa, mwaretse kwemera ko barabashuka kugira ngo babarebe babone ubwambure bwabo bukwira isi yose. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu biza ngo ko birashira. Hari ikintu abamambre twahaye agaciro, tuhadushakiramo ama views, tuhadushakiramo ibintu byo gufata ama video y'undi muntu ukayashira kuri YouTube channel yawe. Ibyo bintu ni ibintu bitazoshira, ni ibintu bitazorangira, ni ibintu bizohoraho. Mbese ni ukuvuga ngo wa muntu uramusebeje, urubyaro rwiwe ruzabimenya, abuzukuru biwe bazabimenya, abuzukuruza biwe bazabimenya, kuko bazahabwa ama video bababwira ati ndore uko so yarateye, ndore uko nyoko yarateye, ndore uko ibintu nk'ibyo ngibyo. Turabagaye cyane abantu muhamusebanya, abantu mwahagurutse kubwo gusebanya, munezerewe ibibi by'abandi byabaryoheye, byabanejeje. None hari umwe numvishije ngo bamubajetse utunze ama video angahe y'abantu bamaze gupotoka, hanze aravuga ngo ntunze make, ngo ntegereje ayandi. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bahagurutse kubwo gusebya abandi. Guys, ibyo bintu mubireke, mukore ibintu kinyamwuga. Nimba uri umunyamakuru, shaka amakuru meza, shaka amakuru meza atari amakuru yo gusebanya. Ico kintu tuhadukora sico wumve yuko bazavuga ngo ukora ibibi bikagukurikira. Nukoze nawe iciza ugisanga imbere. Guys, twige gukora neza. Abanyamakuru ni mukore neza. Kandi rero sirtu
mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge sinzi ibintu byaduteye kabisa. Ese nukuvuga ngo mu yandi moko ntabaha bakora ayo mahano, ntabaha biyambika ubusa, ntabameze gutyo? Ese ko tutari mu kubibona babipostinga, ko tutari mu kubibona basohora ayo mavideo, twebwe ni ikihe kibazo twagize? Ese ni ibintu bigezweho binejeje bishimishije kubona wafata video y'undi muntu ukayishira kuri YouTube channel yawe izakurikiranwa ndetse n'ababyeyi ba wa muntu? Ababyeyi ba wa muntu uzi ko bazayikurikirana? Ico kintu urumva ko gishimishije? Nimba uri umusore uhakora ibyo bintu, ufite mushiki wawe, nawe bazamuseka. Uzashaka umugore wawe bazamuseka, uzabyara umwana wawe bazamuseka, kuko wabikoze nawe warasebanye, nawe bategerezwa kugusebya. Icuha ukora kuri none ucitege. Abarundi nibo bazavuga ngo muri kazoze, ucitege muri future yawe, ucitege ko kizogushikira. Future yawe ntuyizi, uzi none ukihawe usebanye, ariko ejo tuhazi nawe ushobora guseba, bashobora kuguseba. Rero abantu tureke gusebanya, tureke niba nakohereza iyo video yisiprime. Ese gusiprima ntibikihaba? Ubu nyine habayeho gusharinga, nibyo bigezweho. Nukuvuga ngo ico hawe sharinga none ucitege ko nawe bazakigukorera. Hanyuma tugiye n'abari abantu bahabashira ubusa bwabo ku mugaragaro. Turabiyamye namwe, turabiyamye pe, turabiyamye ntitwobona uko tubivuga noneho. Reka nsaba ababyeyi muhaguruke mwigisha abantu, muhaguruke mwigishe abakobwa, mwigishe abadamu, mubigishe ibi bintu nitwigeze tubibona. Kubera iki bihabishikira abantu bari mu rusengero? Tumaze iminsi tubona video zawe usirimba, twarangiza bwaca tukabona izindi wambaye ubusa. Ntabwo bishimishije, ntabwo bishimishije. Ese wowe biri mu kugushimisha? Turasaba n'abafite umugambi cyangwa se abafite iyo migambi, muyihagarike kuko si myiza. Ntabwo ari myiza, ntabwo tunezerewe, ntabwo twishimiye kubabona uko, ntabwo bitunejeje pe. Mwiyubahe, mwirinde kabisa, mwirinde, kuko ibi bintu bitugeza ahantu kubona amavideo. Mana yanje sinabona uko mbivuga, ndababaye gusa. Birambabaje. Yaba abari gusebya abandi birababaje, yaba bari kwisebya ko muri isebya. Nimba ufata impuze yawe ukifata video yarangiza gaso kuri isebya. Ese telefone zacu ko nizo zidukontorora cyangwa nitwe dukontorora telefone zacu? Uzugeraho ufata telefone ukaja kwifata video, ni telefone iba yakubwiye cyangwa ugifite ubwenge buzima? Ibyo bintu mubihagarike. Abantu bahabasohora video ntabwo twishimye, ntabwo bisa neza. Tukumenyereye wambaye ihuzu, none ko kure twiyereka wambaye ubusa. Ihuzu zibayeho kugira ngo abantu bazambaye. Umuntu ugusaba video yawe, ese ndiwo muheza video wambaye? Kiwo kwambara ngo nurangiza umuhe video wambaye? Ikikunejeje nuko utanga video wambaye ubusa. Abantu bahaba bashuka. Mumenye ko nje novuga ko hari agatsiko k'abantu bahagurutse kubwo gushaka video z'abantu bambaye ubusa kugira ngo babasebye. Rero abantu tugira ubwenge, abantu tuhatubona bahabasohora amavideo bari mu ishengero, mbese abakristo. Noneho hari umwe mperuka kumva ngo yaravuze ngo uyo ngo ntabwo ari umusitari, ngo akeneye ngo kuba umusitari nawe
mumbabarire ko ndaseka ariko ndababaye ngo akeneye nawe kuba umusitare arangize ngo asohora ngo audio ngo ari kuvugana ngo n'umuntu ibintu by'urukozasoni mbese nawe aje ahagaragara nawe bamuvugeho ese ntiwoshaka ubusitare mu gukora ibyiza mu byiza umusitare usebye ntiwo umusitare dukunze twishimira dukeneye kubona tutakubona wambaye ubusa ni ukuri nje ko ndagaya abanyamakuru bari mu gutanga amavideo y'abantu batanabanjije kubwira noneho ga video yasohotse y'umuntu ntiwabanjije ngo umukonsili tumubaza ati njewe ga ndi umunyamakuru shobora kuvuga kuri iyi nkuru yawe ese muri mu kuzivugaho aribo bazibihereye bonyine ibyo bintu mu bihagarike abanyamakuru n'ukuri ibintu muhamudukorera rero si abanyamakuru kuko umunyamakuru nyamunyamakuru ntiyotanga ibintu nka biriya ashaka inkuru nyankuru zifasha abantu naho kuratuzaniye abantu bambaye ubusa kuratinda ku audio y'abantu ni ukuvuga ngo ubu nyine umuntu wese umuntu agenda yirinde gutanga audio n'abakunzi birinde guhana audio kuko nibyo gatuha tubona niyo si tugiye kujamwo yo kuvuga ngo umuntu uraheza audio uwundi ubiseberemo abantu bahabiyambika ubusa mugende mubihagarike namwe ntitubashimye pe kuko ko muradukoze isoni abanyamakuru abahaba ibyo ngibyo izo nkuru ntabwo tubashimye pe turabagaye kandi ikindi tubabwira nuko zizobagaruka uha ukoze isoni none ashobora kutazigukoza kubera ko atabifitiye ubushobozi ariko harundi uzaza ukurenze akagukoza isoni nawe uyu munsi kurakoze abandi isoni ariko witegure ko nawe hariho abandi bazahaguruka kubwo kugukoza isoni ibyo bintu rero twirinde ibintu byo gusebanya noneho nimba tutanabaye n'abakristo basi tubimfura ubufura bwararangiye nabwo bwarashize ni ukuvuga ngo ubu nyine imonde tugezemo ni abantu batari imfura mwaretse kwereka imfura ibintu nk'ibyo ngibyo ku isi haracariho imfura mu bwoko bwacu turacafite imfura none se nusohora video nk'izo ngizo ukazishira ku mtandao ukeneye ko na za mfura zireba ya video mureke ibyo bintu tureke gusebanya so umwuka mwiza ntabwo ari byiza ntabwo bigezweho ntabwo turi mu kugushima wowe uha usebanya ariko nawe uha wisebya nawe uha utanga ayo mavideo ugende uhagarike mugende muhagarike ibi bintu muhagarike ahantu bihabikogwa ntituhavuga mu izina nawe urahazi ahantu bihabikogwa nimba ari umwuka wateye kadusaba abayumbe basi bahaguruke basengere ibintu tusaba abayumbe bahaguruke basengere ikicuka kibi cavuye kwa Satani cyagituma abantu bishira hagaragara bitaranga biyambika ubusa ikicuka kibi dusabye abayumbe kwisi yose muhaguruke musengere iki kintu kive mu bantu kandi si cyo cyonyine musengere n'aba ngaba bahabasebanya aba bahagurutse kubwo gusebya abantu mubasengere nabo ni umwuka wabateye ni Satani wabateye mubasengere nabo babireke babivemwo babireke wowe unyumva ufite gahunda yo gusebanya ubihagarike uyu munsi urasebanya ariko ejo ni ituru yawe ushobora kuba uri umusore cyangwa umupapa cyangwa umumama nturarengaho Satani atora si imyambi
iryo ni ijambo ry'Imana. Nturagera aho Satani atorasa imyambi. Uyu munsi ushobora kwishima cyangwa se kunezezwa n'ikibi cashikiye mugenzi wawe, ariko ntuze ejo ikibi kizogushikira. Ushobora gusebya mugenzi wawe ku kantu gatoya nk'aka uhawufata ugaheza isi, wowe bakazagusebya ku bintu bikomeye. Rero ntawe nifuriza guseba, nta numwe nifuriza guseba, ariko duhagarike gusebanya. Duhagarike gusebanya. Wowe wa muntu uhawe usebya abandi, uhagarike gusebanya, kuko nawe ejo bashobora kugusebya. Abo bikore bashobora kutagusebya, ariko abandi bakagusebya. Hanyuma turasaba abakozi b'Imana, muhaguruke muri ibyo bintu, mubihagurukemwo kabisa, kuko kumva ko umuntu akoze video arangize kabiri kangahe tumubonye kuri podium, ntaho twumvishije ngo yarahagaze mu rusengero asaba imbabazi. Mudufashe ico kintu, kuko nimutaciyama abantu n'ubundi barakomeza bagwire ku bwinshi, barakomeza babikore ku bwinshi, kubera ko bazi ko n'abandi barabikoze ntibahanwa mu itorero. Mbese ntaco byatwaye itorero. Ariko nimudufashe umuntu nakore ayo mahano atengwe ku mugaragaro, atengwe. Hanyuma nyuma yo gutengwa, nimwumva yuko mushaka kumubabarira, ahagarare imbere y'abakristu asaba imbabazi, uwo muntu ababarirwe n'abantu bose. Naho ibyo kuvuga ngo yarababariwe iyo ngiyo aho abantu batazi, n'ubundi abantu bazakomeza bamubone muri ya nshusho. Tuzokomeza tumubone muri ya nshusho. Nubwo azosirimba, nubwo azoririmba, nubwo azigisha, tuzakomeza tubone ya nshusho y'ubwambure bwiwe cyangwa se ya nshusho ya video yiwe. None dusabye abakozi b'Imana, nimuhaguruke muri ico kintu. Umuntu nakora ico kintu atengwe ku mugaragaro, abantu bose bamenye ko umuntu yahagaritswe. Hanyuma no mu gihe cyo kwihana cyangwa se mu gihe cyo kwatura, mu gihe cyo kwirega, yirege ku mugaragaro. Areke kwiregera muri biro, yiregere ku mugaragaro, abantu bose bamenye ngo uriya muntu nubwo yakoze kiriya kintu yagisabiye imbabazi. Twarabibonye yarahagaze asaba imbabazi ku byamubayeho. Rero turasaba abakozi b'Imana nabo bahaguruke muri ico kintu. Ariko n'abantu mureke ibyo bintu, mureke kwikoza isoni, mureke kwisebya. Undaja kugusebya ariko ari uko wewe wisebeje. Ni wowe uhera kwisebya mu gihe ufata telefone yawe ikakurusha ubwenge, ukayikoresha ibyo utakagombye gukora. Kandi rero igitangaje, abantu bari mu kubikora bari mu kumara bakavuga ngo si video ngo ya none, ngo ni ya kera. Ese keriho wari wemerewe kubikora? Kera wari wemerewe kwisebya? Kera kubera iki? Kera si utarakizwa? Tantahe yawe gatwumvishije yagiye icicikana ngo uyu muntu ngo yatanze intahe ko yakijijwe. Titumenya ngo ni kera warakijijwe, titumenya ngo ni kera utarakizwa. Ni conseil, tuhagarike ibyo bintu, abantu bakizwe bave mu bitagira umumaro, bave muri za kamere. Abakozi b'Imana mudufashe, muhaguruke muri ico kintu, mwiyama abantu. Kandi kindi nimba bananiranye bakanabikora, mubatenge mu ruhame, nimurangiza bazasabira imbabazi mu ruhame. Hari umupasteri yubahwe uheruka kubikora, numvishije wabikoze, yubahwe cyane cyane, kandi ijuru rimusure, ijuru rimugirire neza. N'abandi mutari kubikora, nukuvuga ngo abantu bazumva yuko ari umuco umenyerewe wo gukora, bakora n'indi mirimo mu ikanisa, bakora n'indi mirimo mu matorero. Rero mudufashe kabisa, mudufashe
kugira ngo turebe ko ibi bintu byocika bikava mu bantu. Bahabifata amavideo bakayashira hanze, mu bihagarike. Ntabwo bigezwe, si ikintu kigezweho ngo n'abandi bacige. Mu bihagarike ibintu muhamwereka ababyeyi, please mu bihagarike kuko tukumenyereye wambara, ntidukeneye gukomeza kubona abantu bambara ubusa. Imyenda nticibereyeho. Nimba umuntu agusabye video cyangwa call video, ko muvugana kuri call video, ambara ihuzu, ambara imyenda, muvugane wambaye imyenda. Hagezweho kwambara ubusa? Ico sico kigezweho. Ambara imyenda uvugane n'umuntu wambaye imyenda. Turabasabye, ndetse n'abari bafite imigambi yo gukora ibyo ngibyo, mu bihagarike. Aho muhamushakira ubusitari, ko murabushaka mu kwisebya. Rero hari umuntu umwe numvishije ngo wavuze ngo aho gupfa ngo udasize monima, cyangwa se ngo aho gupfa ngo izina ryawe ritazwi, abantu batakuzi, ngo ahubwo ngo kwigira ngo Baraba muramuzi? Ni wa wundi bafashe Yesu, Pilato arabaza ngo ese ngo mbabohorere nde? Ibo baravuga ngo bababohore Baraba. Yari umwibyi, yari umwicanyi, yari umuntu wananiranye. No kuvuga ngo uwo muntu yaravuze ngo aho gupfa ngo udasize izina, cyangwa se utabaye umusitari, ngo Baraba. Mbese uwo kwishana, uwo kwiba, kugira ngo izina ryawe rimenyekane. Nukuri twirinde ko amazina yacu amenyekana nabi. Ukeneye ko izina ryawe rimenyekana nabi ngo niho umusitari? Oya vrema, mureke gushakira ubusitari aho butari. Mwiyubahe, mwubahe ababyeyi. Nimba utari n'umukristo, basi banimfura. Umenye ko ibintu byawe ko biragera ku mfura, kandi bitari bikenewe. Twiyubahe, abanyamakuru biyubahe, batanga inkuru nziza, batanga inkuru nyazo, bareke gusebya abantu. Mureke gusebya abantu kuko murabasebya, none ejo namwe muzaseba. Abantu batanga amavideo y'urukozasoni, muyareke. Telefone yawe ni wowe uyikontorora, kuko ntutubwira ngo yaraje iragufata. Isigaye genda telefone yawe. Ntabwo yaje ngo igufate utabizi. Wari ubizi, waranabigambiriye, uranabikora. Rero ibyo bintu tubihagarike. Abantu bahabasebya abandi, mubihagarike please, mubihagarike. Nta mumaro urimwo, nta gaciro tubihaye, nta nubwo tubishimye. Umuntu wawe ushakira ama views mu gusebya abandi. Uyu munsi kurashaka views, ejo nawe bazashaka izawe. Rero murakoze kunyumva, kandi munyumve neza. Ico narinzanye ni conseil, ni inama yo kugira ngo duhagarike gusebanya. Rero murakoze cyane kubana nanje muri uyu mwanya, kandi mubikurikize. Murakoze.